Yana was enem Adom TV bedroom health tips so 5 minutes o yen chekra na nim defo adi nkomo e we apomodin mu ene nyame adom na wo twe mu nyina ye kasa fa bens ho me sure said you only yen hyase adwoada abepem na edi wasuade papa because who say Ghana for na ye che that na 40 minutes see discuss health and mompe they say ebu ne talk to their mom nti busy e yimu nyina wo rush akwa adwuma mu na wutie madaro mamu mentie na emoye wiki mu nyina ye bens fasedama endpoint homeopathic clinic ninti ene ye wo ha ye ne mame efua safwa ompon edi enkomwe enne so ye be ka de electricity ene bola so like perfume cry ye say eno so timi ko so bens nti e ho nkomo ede ye di obapa ye na ase na wo twemu ya de ye da ase papa ne kra wo enemu o say ye hwe electricity eno so ko se bens se ye fano electricity anaso benyu be ka se enyinam kane ana e bibia one of the dangerous parts of bends we gas ni firi ho sure na ono de ni de ni se ofa baabi no re nipa no na wasan fa baabi epie ono ankasa kire baabi ono abepie enti se ebia me nsei e na me di so naked wire mu na eso mi mu a obe decide say obe pie fi me nan mu ana say me nsa foforo obetimi decide say obe pie fi be bia ope bia na timi eye ti say otimi pie fi embema omumbema mu ana say oba ne ba mu how onu ankasa electricity ndi onu be raw mu dia onu ankasa no be control o enti sa no no ote obefa baby erem na eso pie enti bens ni nyina enyinam kanea ewo entry point and an exit point ono pe ono was ade no owo entry point and an exit point se obura wumu from the entry point no na wentimi a exit tia wewu enti se otimi ra wumu a na wempie a ache se ubewu but otimi pia bebia o pia fani nyina nso ho be hye ho ni nyina be hye how e den obewura me mu pia na obeka mo disana obetimi abisa nti ameka so no de dangerous or entry point no exit point nti so rawu mu na wankasa ni pedua na enam ho no yankasa ye wo ye own electrical impulses wo ye mu dada awbroni beka say SA node no ankasa generate electricity wo ya ye honam no mu enti se bia sisi a wuti we se me de monitor yi esi wuso a ubehu se wu tracing beba electrical impulses a ekoso wo honam dua no ebe trace wo monitor no so na ye hu se wakoma ebo sei honam we ebo sei we ebo sei we ebo sei sa na nipa de no etie by electricity na onu fi abonten na obewura nipa no mu no onu bewrem a obesai wo de no na onu ankasa take charge no faso kwan be na electricity faso share se bibia wire bi na eho ato chema kakra ebia wo phone charger nkofo bebre mitimi hwe sa de na me se ubo se ni phone charger na ebubu na ahoma no epie wo ho eno so etimi ko se bens akwala timi fa de hye nenum na nanu nyina hyehye ubefo se wagya plug ne keke e de ahye ho obi ho no ma ni ya overload ye socket ayewo ye ene ja to mu no enti se ye overload sana eja timi tom enti wo de eja to fi o nso ni bebi efi ye nso na wonim se wa overload o socket ayewo fie no na meja ato wo dem ho ebia na obaketo ebi na da ho na akwala no electricity no akwa kusoni mu nti electricity de ne ho ye den me hu nkofo bebra electricity nti ye twitwa mu nan afi ho ebi so run mu no ho no pie ye nti watwitwa bola de na em se bola nso se wo hye bola na se perfume ye van say lavender ya ye de ye motio mu ni roll on ni ye pressure bi wo mu a
obronyi beka say sa pressure na ewo mu na eti se na utu gas utu coke na aje sa niema ni nyina wo sa spray no mosquito spray ni bibia sa niema ni na sa pressurized scan no mu no ewuwom sa oxygen no wuwom enti se unim na wo hye bola na bia wo de ebi demu a etimi tu na be hyew nti anu so yenya nkofo bebra o mo hye bola keke o mu fie bola na o mapra na o mu di deodorant yi o mo si o ye kotuni na egu mosquito spray ni bom se na etutu na hyehye o mo ankasa na o masan ba nti saa ne o ma no se wo ya men yi saa ne o ma ni nyina fim na bola fo ne embe fa nko wankasa menhye se o pe ohunam duane dia menhye o hye wankasa ebe hye nti yehwe saa ne o ma ni nyina yi yeda sepa na wotwe mu waboa yen nyame onhira wo no adwuma yifu nyina yeda mo ase ye sure se wiki mu wahia de medofo wokɔ Facebook egu ho ya akɔ we no mu se na wo se ya wogibre na wotietie ni nyina bio because ya hyehye sa nyame na abɔ ho ban ti a wo de ebibia anyo but yesi so no mo se na edidi agro ye pese ye tie sa sound no wo hye wo di tum na wakwachi na ni po nyame na hwe wo obi de agi po na ba na so direct ama wa hyehye nti ene yenya sa de hwea no sa ne ma ne nyina yenyim free me enhye mfra ne ma se de ye ka no kan ya ho next week nso ye won komo foforo nso e de bebro fasadama endpoint homeopathic clinic one mother romanti ene edi nkomo nti we yare nko ade a yenko endpoint ho ne number 0244867068 yeda kolebu Benz unit yeda won wase papa so ma ye ho kwan na wotwe mu omo ema education a eti seye dasa na nkwa hodin e wo ho a e be se hia